Na isha kokip kotayi kokelem uninal iskila ni que bin kelem tak iskila ice teknu bin da bahais makle biskop estak hayi ksiak la ni bin da yebis por lo menos skill ay kokantong ay olwits ay kun escuchan onwis da tik bahaya bakashin kuslam ata mero ice teknu bisa small shubiata small besle bin kelem takchi smak la ni biskop estak tik bin cuando spate bis ay ya al atia sí ate escucha ahí tinita canua la tinita porque mala agua potable en aquellos tiempos de dictas sí entonces una canua de ticta y tinita tica mero sigue bien con mam kicham dicta shalang sí entonces se biscop esta aquí esquila dos kuchlung chube bis y stungan isim spuche bis ate bis ahí acá no chip as mashan spuche bisha sus paste bichos escuchan allá le vista yo lumchu asho y que hay steak no bin kelem taquinak chi asho sila ne biscote ista yo beos ate bin siamem etzane bis sia la ne bin de bisha ton discutan sia cantinare bishi binshi entonces ata sia le bin shit akuti to siamem etzane is montane bishi bin que ta ais gane bis otiet bayum si tan pas pensar bin de bis y si alam pas bis tom ais gane bis ma toma ai sgana mis yoch yet bayum mato sam scan na ben is da bin sam os na ben is da bin ma toma pero ben vina cuando to ais gana bin de is entonces si alam pensar bin de is entonces tats en das colisio sta gan is da bin pero to ik balil elte bis da bin mangok la ta kualil entonces asos coch slachtep chi stratep chi yo sialan is hani oral elta is das bahais pats mam chio anabing ai ko wings makle is yede bin yet kelem takwina kila shot elta is yo si an ko is bingo scottish das patn binach icha chi tsahyo chi stile bin pero to siamen etsane is bin skila da yik tashmeru yalang tachi pues según to son esca big tane bin mas icham tak anima shu akosati chi habisyak lane bin da yebis to va snene is siage bin schisha be bisya bate bin hachi se o matut akcha pas chumile bisu bin spayo bisu si bin siete el cham kola la bis entonces si la ne bis kosun changche entonces ayam gana bin ayin top she bis entonces yo ka handus montans va ichachita peka chi pero ashu yikish pagan paskelem uninal ichota en 12 13 14 15 años mancho ichokla hik peka chi ashu ishwil chi es que to siamem etzane biskop estak istike bin animatillo so ting bin de bis y a peca tashi malas no shanga de bis malas kas blusa de bis han eston shang bis si hago chi snipe bis ye spayo bis chumile bis ya kote se llaman en etzane bis sean se plan bin de bis montans va asos skosta tepchu el te escochis las papen bien pero walil no plata walil y más hach la hice bien sino que yo quise elta hasta tos hach hice bien entonces dice que hay yo walil es leal que ella es una violación los pate bien preso yo walil salva el damero yo que viste el voluntariamente escote viste es más indispensario escoche bichacho hay semana il con maps es modo con mam chi con un chi top a tup cha chi ok en aglapti chiak en sium bege bien de bis babelta to scan que en aglapti como esquilan cotan tic 20 quetzal en aglapti asho ni ban tu min chi 25 quetzales sia bien da honishi entonces tatu sikan que en tu min chi hayo bujal es que todos tagish ahora ta toma las ganas está bien entonces tos yum shimelzak enish bat kancho ken asho shek batchio tatu tagish ayach skochish tayas pata mamchi tsiglana payedish entonces asho pachi junyo icha tochis pat en anulishi es decir stupil shopashis das mam entonces asho tapatoch lolo nel bin mama bichi de shuna bichi porque mansato la viaji ahí elta is porque más pat cancha la is hasta teca chi top pat cancha bisho bin mama bil ye di shit un bin mama bichi pat kan valio tatos ta bin mama bichi shuna bilio sa cha entregarista bin yuninal bin mama bil tot otiet bay